Nyuma yitabwa muri yombi rya Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid, akaba ari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup usanzwe ufite inshingano zo gutegura Miss Rwanda, navuga ko ibintu bikomeje kuba bibi. Ku munsi w'ejo twaje tugaruka ku nkuru ya Iradukunda Elsa, byagiye bivuga ko ashobora kuba yaragiye aryamana kenshi cyane na Ishimwe Dieudonné, nk'uko umwe mu banyamakuru basanzwe bakora inkuru zicukumbuye Samuel Beka Byansi yagiye abigarukaho. Andi makuru atugezeho muri aka kanya, biravugwa yuko Miss Iradukunda Elsa ashobora kuba atwite inda ya Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid, uri umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup watawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu gihugu cy'u Rwanda, akurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'ihohotera rishingiye ku gitsina yagiye akorera aba bakobwa bagiye bitabira Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Ishimwe Dieudonné rero uyobora Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda yatawe muri yombi muri iki cyumweru, akurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye irushanwa mu bihe bitandukanye. Uyu munsi tariki 28 Mata 2022 amajwi yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yumvikanisha Ishimwe Dieudonné ahatira Nyampinga Divine Muheto waryegukanye muri 2022 kumwemerera urukundo bakaryamana. Amakuru atugeraho aravuga ko uwitwa Miss Iradukunda Elsa Nyampinga atwite inda ya Ishimwe Dieudonné. Uwo muryango wa Iradukunda Elsa yagize ati biravugwa ko kuva Iradukunda Elsa atorwa muri 2018 bahise bamera nkaho babana nk'umugore n'umugabo, ariko iwabo ngo bari babizi ko Ishimwe Dieudonné na Elsa igihe kizagera bagakora ubukwe, nyuma ngo batungwe no kubona amuteye inda kandi nta gahunda y'ubukwe ihari. Ubu rero ababyeyi ba Elsa bakaba bari mu gihirahiro. Yagize ati umva cukumbura neza, Miss Elsa amaze iminsi afite inda ati kandi nk'uyu ati nkuru ati uyu mujama kereka nimba iwabo barayikuyemo ati kandi wabo bose bari bazi ko uyu mujama ari fiancé wa Miss Iradukunda Elsa ati bebe ati please ntuntangaze ati ndi mwene wabo wagiye abigarukaho. Undi yagize ati njyewe ndi ati kuva yatorwa ati bahise bamera nkaho babana nk'umugore n'umugabo, atariko iwabo bari bazi ko uriya mujama igihe kizagera bagakora ubukwe ati batunguwe no kubona amutenda kandi nta gahunda y'ubukwe ihari. Ubu ababyeyi ba Elsa bari mu gihirahiro ati mu gihirahiro I mean. Ishimwe akaba asanzwe azwi nka Prince Kid kuko mbere yo gutangira gutegura irushanwa rya Miss Rwanda yari umuhanzi. Uyu musore akaba afungiye kuri station ya Remera mu gihe iperereza ku byaha akekwaho rikomeje kugira ngo dosiye y'ibyo ashinjwa ishyikirizwe ubushinjacyaha. Yafashwe ku wa mbere tariki 25 Mata 2022. Amakuru agera mu itangazamakuru ngo nuko hari hashize igihe hari abakobwa bitabira irushanwa rya Miss Rwanda ngo bamaranye igihe akangononwa, ngo Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid yagiye abasaba ko baryamana kugira ngo bagere kure muri irushanwa rya Miss Rwanda. Abakobwa banyuraga imbere ye ngo harimo abo yasabaga ko baryamana, ubyema agahabwa amahirwe yo kugera kure mu irushanwa, mu gihe ubyanze we yananizwaga bikarangira avuyemo. Bivuga ko mu irushanwa ry'uyu mwaka amajonjora y'ibanze ajya gutangira ngo habayemo ibibazo ku buryo hari n'abakobwa ngo batangiye kuvuga ko bazashyira hanze amakuru yose y'ibibera muri irushanwa rya Miss Rwanda. Wahaye amakuru itangazamakuru yavuze ko hari umukobwa wari wemeranyije na Ishimwe ko azamufasha kwa Miss Rwanda uyu mwaka, ngo hari abantu baje kubimenya ngo basaba ko bihinduka, bitaye ibyo nabo bagashyira hanze ukuri kose kwibera muri irushanwa rya Miss Rwanda. Ishimwe yatangiye gutegura Miss Rwanda muri 2014 binyuze muri sosiyete yashinze yitwa Rwanda Inspiration Backup. Mbere y'icyo gihe muri 2009 iri rushanwa ryateguwe n'iyari Minisiteri ya Siporo n'Umuco Minispoc, ryahise rimara imyaka 2 ritaba, yongeye kuba muri 2012 iteguwe na Masharika itegura amaserukiramuco y'imbyino. Ibi rero bikaba bigiye bigarukwaho nyuma yaho twanabagejejeho n'amajwi yumvikanisha uwitwa ko ari Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné harimo aratereta Miss Muheto Divine Nshuti wa 2022 amusaba ko yamwemerera urukundo, kuko ngo naye yagerageje gukora ibishoboka byose amufasha kwegukana irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2022. Ni byinshi rero bikomeje kugenda bivugwa, gusa umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha yavuze ko iperereza rikomeje kugira ngo dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Gusa ni kenshi irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda ryagiye rigarukwaho mu bihe bitandukanye, bavuga yuko hari byinshi bibera inyuma y'amarido abantu batamenya, ndetse bikavugwa yuko
cyane cyane abakobwa begukana irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda baba batanze ruswa yabishingiye ku gitsina cyangwa se harimo icyene wabo. Reka rero dutegereze turebe niki kizava mu iperereza urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB gikomeje gukora, hanyuma 5/5 any updates amakuru yose atugera kujyanye n'isaga cyangwa se ni case turakomeza kugenda tuyebagezaho kuri M247 TV. Ntibajye gukora subscribe niba utarayikora, hanyuma tunarebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Cyugurure mu karere k'ibiyaga bigari muri Republika Demokarasi ya Kongo hatanguye gukingirwa ikiza ca Ebola kugira ngo ico gihugu gihangane n'ubwandu bushasha buvugwa mu gisagara ca Mbandaka. Ejo ni Mukankusi amaze guhitanwa n'ico kiza ni bangahe. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS uyu munsi kuwa gatatu yatangaje ko abantu 2 kugeza ubu bizwi ko bapfuye muri uwo mujyi urimo abantu miliyoni 1 baturiye umuhanda werekeza mu murwa mukuru Kinshasa kandi begereye amazi. Umuntu wa mbere yapfuye tariki 21 ku kwezi kwa kane, uwa kabiri yapfuye ejo kwa kabiri. Ibi byatumye havugwa icyorezo cya Ebola ku nshuro ya 14 muri iki gihugu. Doze zigera kuri 200 z'urukingo rwa Ebola zagejejwe Imbandaka zivuye mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo, kandi izindi zizagerayo muri iminsi iri imbere nk'uko bivugwa mu itangazo rya OMS. Iryo tangazo rikomeza rivuga ko kugeza ubu abantu 233 byamenyekanye ko bahuye n'abishwe na Ebola kandi barimo gukurikiranirwa hafi. Virusi ya Ebola yabonetse bwa mbere hafi y'uruzi rwa Ebola mu majyaruguru ya Kongo mu 1976. Igihugu cyabayemo ibyorezo bya Ebola inshuro 13 arimo kimwe mu 2018 kugeza muri 2020 mu burasirazuba, aho iyi ndwara yishe abantu hafi 2300. Icyorezo giheruka cyarangiye mu kwezi kwa 12 mu burasirazuba kandi cyahitanye abantu 6. Mbandaka umurwa mukuru w'intara ya Ekwateri wabayemo ibyorezo mu mwaka wa 2018 no muri 2020. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko iki cyorezo kiriho ubu cyaturutse ku nyamaswa zari zirwaye ko ntaho gihuriye n'ibyorezo byabanje. Ejo ni Mukankusi tugukengurukire duce tuguma ku mugabane wa Afrika. Abasirikare 550 ba Ethiopia bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Sudani bahisemo gusaba ubuhungiro aho gusubira iwabo. Batinya ko baramutse batashe bototezwa bahorwa ahanini ubwoko bwabo bw'abatigrinya. Mugenzi wacu Edir Rwema adufite ibindi kuri no nkuru. Abo basirikare bari basanzwe bakorera umutwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye mu gace ka Abyei gakungahaye kuri peteroli ku mupaka uhuza Sudani na Sudani y'Epfo na gace impande zombi ziyitirira. Ayo makuru yemejwe n'umukozi w'umuryango w'abibumbye utifuje ko amazina ye atangazwa. Uyu mukozi yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ko bamaze kwakira abahoze ari abasirikare ba ONU bari hagati ya 525 na 550. Avuga ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR riteganya kubakura mu kigo cya gisirikare barimo bakajyanwa mu nkambi icumbikiye impunzi z'abanya-Eritrea iri muri leta ya Gadraf muri Sudani. Reuters ivuga ko yagerageje kuvugana n'umuvugizi wa guverinoma ya Ethiopia n'uw'igisirikare ariko bose banga kugira icyo bavuga kuri abo basirikare batse ubuhungiro. Kuva intambara yaduka hagati y'ingabo za Ethiopia n'iz'umutwe wa TPLF wo mu ntara ya Tigray mu 2020, abatigrinya benshi barimo abasirikare n'abasivili bamaze gufungwa. Umuryango w'abibumbye uvuga ko abasivili bagira ku 15,000 bafunzwe ubwo leta yashyiragaho ibihe bidasanzwe hagati y'ukwezi kwa 11 umwaka ushize kugeza mu kwa kabiri uyu mwaka. Nanabice ku masonga nkitangura Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya baherekanye imfungwa naho ibi bihugu bitabanye neza muri iki gihe kuva Uburusiya butanguye kugaba ibitero ku gihugu ca Ukraine. N'ubu ni nkuru tubaza mugenzi wacu Edir Rwema. Uburusiya bwatanze umunyamerika Trevor Reed warufungiye muri icyo gihugu kuva mu mwaka wa 2019. Uyu wahoze mu gisirikare cya Amerika yashinjwaga guhohotera umupolisi w'Umurusiya yari yarakatiwe gufungwa imyaka 9. Umuryango we wakomeje guhakana ibyo birego. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo barekuye umupilote w'Umurusiya Konstantin Yaroshenko wari warakatiwe gufungwa imyaka 20 muri leta ya Connecticut ashinjwa kwinjiza mu buryo butemewe n'amategeko muri Amerika ikiyobyabwenge cya kokayine. Yafatiwe muri Liberia mu 2010 ahita yoherezwa muri Amerika. Umutegetsi mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ibiganiro hagati y'ibihugu byombi byari bishingiye kuri abo bagabo babiri gusa, ko nta bindi birenze baganiriye. Nta makuru yaho irihererekanya ryabereye, gusa amasaha make mbere y'uko riba
hari ibitangazamakuru byavuze ko byabonye indege y'Uburusiya igana i Ankara muri Turukiya. Site y'ibiro bishinzwe abagororwa muri Amerika nayo igaragaza ko Yaroshenko atakiri imfungwa yabo. Umuryango wa Reed wari umaze igihe usaba Perezida Joe Biden kubafasha kugarura umwana wabo. Perezida Biden yavuze ko kugarura abanyamerika bafashwe bugwate n'abafunzwe mu buryo butemewe mu bihugu bitandukanye biri mu byo ubutegetsi bwe bushyira imbere. Barakoze bagenzi bacu bahejeje kudushikiriza amakuru agezweho ijyanye no kwisi kw'ijuru rya Amerika yose mushobora kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari.